Tau prioridade liu barlaki do que o ansir no futuro. La precisa é uma de Henrico Soin. Se irak nem ser la precisa. Importante hadomi mal. Fo honra ba feto. Tamba liu se barlaki se laia barlaki significa feto laia fo. Quanto bem mas sira mesmo laia bi, sira a sociedade ni le, anta sira ninia reputação itu. Hauning identidade cultural na bema kita tem que halo balanço moço e tem nia estilo de vida que timorong. Hafoli feto, né bahasa kiasan itu. Mas na realidade, hafoli feto, hafoli Malaysia. Olá, maluca gente sira. Hamutuk falho hawa dele Noronha e o programa Juventude Timorense ba Mudança, Casa de Produção Audiovisual. Barição o hiloraniang hawa cara convida colega sira atu hare konaba polêmica cultura barlake ou hafolin feto. É uma bara questiona cultura barlake ne dikalai ou nini importante maksa ida cultura barlake ne necessário atu emhari umakai hakar katene klian liutang tuirmai ita barona hamutuk foi ensai sira ni Hanoi. Pensau itanya perspektiva cultura barlake ne importante kalai. La importante. Ini importante. E a botbalon ne bema ka itadian kata que importante e botbalon ne bema itadian kata Simon hanesan lacunas balon ne bema ka acontece o processo ne lara. Ini importante. 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 Dia Importante. Família sira. Ladun tau importância ba o ansir no futuro. Banhira sira hetan osan ko hakia ka animal ruma sira ni intenção liu maka prepara ba cultura barlah ke sira mai be sira la koya tu prepara osan ka animal sira ne ba unsa wan sira atu acesso ba ia educação Orazaun tamba idane mainani susi itania beala sira ne be hatur ti haon. Tamba hanesin tahtene barlah kene cultura idana bemak ita pratica ona ia tempo naruk nyelarang ou ita bele kategoria prática husi tempo antigo tu agora. Tendane prática idane nye dia kuenhira nya la influencia. Mas bem na realidade nye influencia teves ba ia sustentabilidade economia família idanya ngilar. Tambi tahre na realidade economicamente ita se fraco. Tendane pessoalmente cultura barlakene la dia kuenhira ita prática la tuirnya dalam. Tama mehau cultura barlake ne rasikmos considera hanesang itaninia identidade cultural timorense nia nebe maka ita tenta tu halo insa feto ido humani dan nebe ia konkurrensia karena tu cria família no ia konkurrensia ni larang rasikmos tem que envolve konkurrensia si família ne rasik mas be bot nebe sa questão ka lacunas nebe maka ita consegue nota maka insa ho caso siranesang por exemplo Ema balu nebe parceiro feto e do romani da decida carga tu cria família e a concorrência tiona, mas infelizmente concorrência nera sigmos e a fale barreira cultural baru nebe maka exige ser na família parteiro nela concorda. E ao mesmo tempo o insamos só ema ser nebe maka diang kada ninia condição financeira, condição econômica baru nebe maka lá a favor ba ia mane nera se ka tu hafoling ninia parceira baseia ba exigência ser nebe maka fetone na família rasik exige. Tambah idane halo ita tene kata itanya identidade lolos. Por causa cultura idane existe tempo piala sernia tome agora. E cultura idane mas fo valor positivo deve se a sociedade comunidade e valor ini importante liliu maka iha relação família rua. Tamba ia nava nia função rua nia tete kata primeiro nia atu preserva valores tradição no cultura nia. Segundo, nia atu fo honra ba feto. Tamba liu se barlake se laia barlake significa feto laia foli. Hau contradici tuan parte cultural liu barlake tamba fo oportunidade ba emas rememak iha osan rumah ka iha butruma rememak facilita sira atau ne sira bele halau barlake. Mas enquanto bem mas sira memang layak bit ne sira ya sociedade ni le anta sira ninia reputação itu tamba sira hakara kalau barlake maybe enquanto sira la iha osan sira la iha
facilidade rum atau apoio sira hodi nuna sira bel halau sira barlake. Tamba feto ida no mane ida molocato rola malu tem que ir a reconhecimento da família. Automaticamente iha Timor sempre acontece com a barlaki tamba tuir cultura cada uma lisan sempre sirani exensine sempre haloidane. Mas bem hareu si município balu sira la dun tau importância com a barlaki la dun mas bem geralmente kata valor runi wan hira al tuir cultura nia vantagem ne fo benefício para família sira nebe foi em forma que keluarga. Ihe ema balung hola malu nye precisa duni barlake tamba idane hare ba iha origem tempo avonian tenki diang feto hola mane tenki sai fo duni barlake iha balung selu la fo barlake tamba idane la precisa ema dihan riku soing sirak ne ser la precisa importante hadomi malu iha família nan larang ho didame ho pa Naturalmente sociedade ida sempre ia lisan no cultura mas que ia lauk diferente cultura Timor nia faheba tipo rua patrilineal katak feto tama mane ia lisan matrilineal katak mane tama feto ia lisan Tem ser iha duni buat tidak iha barlake idane tambah det iha itanya rai desde uluk ate agora iha se idane la iha itanya atudeng itanya moris compara ho malai sira bebe ni dah halo kontratado sirne parece que hansane mese iha idane atu haturos katak itanya angne iha nebe lao se mototo ia cultura barlake significa katak basir nebe makala ia cultura barlake hauno la necessária basira tama siramos iha quer sirnia tradição siramos sirne costume ira nebe ka sirne beala sira halau desde ulu keras no hatutun toma yesira no sir hatene kona ba uensama katu atu falling malu la usa processo sira nesang cultura barlake ne sira rasiki. Dia kolega sira ita rono nah noin balung husitane kolega sira selu kona ba cultura barlake iha balung mai hanung nebe mak pro lo iha mos balung nebe mak kontra Unsa colega sira yang fali. Antes colega sira tu hatang tuir mai ita barona explicação kona ba cultura barlake ho itanya coordenador geral dia nangyang. Mai tuir hau ita barona hamutu. Dia kona ba contexto hafuli ne katak Laos hafuli feto sosa ema mai be valoriza feto ne estatuto halo as liu hosti ne umalisa portanto bolu bain dengan hafuli feto ne bahasa kiasan itu mas na realidade la hafuli feto hafuli umalisa fo barlaki ne kan fo karau fo bibi fo osam fo kuda fo surik iha contexto ne fone baseia ba componente estrutura hosi feto ne umaluli ba estrutura umalisane kan barak iha aldea ida umalisan hira ida nebe mak asir nebe mak klar nebe mak ikliu ne la turi ne lisan liurai ya fone lisan liurai lisan dato ya fone lisan dato ne fone lisan dato wane ya mai be interesse ema grupo di dekne ne hakar hus fone ne bot fal buat tidak barlaki ne hus itene be ala kedas mai be bahau pessoal importante ne itene consciência tamba marau magninia reino ne duante buat tutu cultura Timor Leste ne cultura religioso buat serne hosirne hanoin ida atau hodi hanai marau mak liho si matabian sira ne sasan sira nebe hansa sirne fotografia rai hele umalisa. Malu ka gente sira ida nemak video bada kusi ami honya titlu polêmica cultura barlake. Ande satu taka programa ida ne iha perguntas bada kida ba ini barlake ou hafoli feto prática positiva ou negativa. Fahe iminya hanoing ho ami iha koluna komentario niang. Hawa de lenoronya hasesang si kolega sirne futar oing obrigado barang by minha atenção e adeus.